toy merahabi ay nakulga It's not going on in town. All the cameras are preoccupied. Can't do interviews. I think photography. How does it do interviews? Of a big gadget, and then this one is another form, and then things that even you can stand them for 8 hours. We are waiting for good. Like if you have attended those ceremonial events, like in Kololo, they be there by 6. They tell the president comes at 4. And you're standing it. But we are almost the same. Now like us journalists, we're waiting for someone.
Amazina ndi Assistant Inspector General of Police Bamunoba Ubardo, kandi ninkora nka Chief Political Commissar wa Uganda Police. Ningasi omushuganisa ningo munywanisa wa polisi n'omuntu wa burijo. Ninkora ahanshonga esquadrine n'intwarize ya polisi n'enkoragana ya polisi n'abantu ba burijo, enshonga z'amaka n'abana, enshonga za polisi n'emikorere yayo, no kureba ngo abapolisi bakizo mu gwabo kubashimwa neza. Iyo mucyange eki nakwesire cyankore ndugumza muna program yo kurambura abapolisi kandi no mu mugutake ni mwazo nakutandikira mu cyange cya Masaka mbwene rizoba ndio muri nkore kumze mugana babusheni ekikore kindesere no kurambura abapolisi okufata mu muhimbo no kubasimura mirimo y'ibakora bitu no kongera kurebe bakora mbakora bata batwaza bata imirimo bakikiriza bata abantu mbabaherezo buherezo buhikire ekwati no kwerinda berebita nabakuma abantu n'ebintu byabo emishango nubagitwaza bata n'abantu babatwariza bata kabeza kureba ngo polisi yitu eyo muri imbarara yashya obuhereza abantu yaba kuma n'ibintu byabo. Ayo ndoiza kumara ebirobero bwo kunabagambira nti ndio muri mukore erijoba ndio muri imbarara ona nyensa iza kwa ndimoshe changa chite cye cyankore abapolisi imbanza no kubasima RPC n'abapolisi nubakora harimo gutebekana nukwe mishango te kuburamu konka kandi overall tibine shonga buri kurungi nsima konka nija kongera kubagambira ngo bongere mamani kandi nabari ucengu obuchobora mu babutereza nshonga yakubankuru omu western nshonga yokushuma okuyiba ebihingwa na nindi obwirugwende mango cyangwa cyarmu abahinji harimo abarisa waze zibanda kazo ikiruhura abona barisi konkaramo n'abahinji tufune mshango y'abantu abakwiba omwani abakwiba ebihimbo mu masitoha abakwiba embuzi abakwiba ente so nza kushaba abapolisi bambarra ngo ariko ngo batamwa amani ebintu ebikwatirine n'okushuma babyegereza kandi baribuka ngo abantu n'ebintu byabo byakumwa abo kuba ngo eno ekyo nkigariza abantu enyuma hato umuntu ahinjira omwani nanda kushorome ashashura fees y'abana nawe yebiseho bija bagushoroma bagwibenga bagwibira omusito umuntu atungire ente nanda aziguze ayeyombeke ashashura fees nawe yebiseho ente baziyo so police no kutamama kurangu ekyo bakikora no muhimbo kureba ngo abantu n'ebintu byabo byakumwa kandi abantu byababere by'umugasho zombururu bwenkumibira na mukaga itwenka polisi nimbanza no kubahamza mutwetegere koro muromo kurango bururu bwagendaje so ni mansabo abajyombi byo butegeki abesi imbere abukwa kutera karuru nabo kwenda kuterwa karuru mwabure hamire polisi yetegere kubakuma kurangwa karuru kagendaje inamba zitu zeyongire turigire kushoboza abapolisi abe mbatende kwa kabaje masindi turiyo ntubareto mbyangebi byona ebyetoriri hanga kurangwa yongera namba zitu za polisi kubasa kuma abantu echeo obururu abapolisi bitu tubatendekere na muno ndukwatirine n'empwaragana nungi n'abamahoro abamuhure no mutuyamba kwisyaho amakuru kusyaho polisi rukora ombanda and you are our partners mushitata kozene nimwe tukora no so ninyongera kwa hansiriza ngo abapolisi bitumbije koragana jeni imwe kandi naco nija kongera kucyongera uminde bindi abagambire ngo abanyamahurire bino kurangwa abakwataje bakora umurimo gwabo
kandi bashyiraho abantu amakuru ahaye ko mu ihanga ne polisi arukora konga ni mwaba amakuru mbashaba ngo nimwe mukuratire amateka kandi muri iki polisi rukubagamba bakujana mukara haza hakavuyo kandi utakagenda ukaketobekamu niwe kija kutwara mbatera tiya gasi tera kusuke mwere mutambure hamwe na polisi kandi muhereza amakuru agashyikire nyamara ukuhereza amakuru ukashanga tigaba ukareba umpolisi cy'umuntu cyo yakora ukaciserisho kandi ukareba ikibi nchikorwa ningo kabura koreka akakubaga nukatandika no polisi okuyakora umuntu mogwe kandi ukendo koreka omuntu obundi ngwajwe naterwa kokweza kumanya ngo obunda ino polisi kuyatwarizwa kubi akanyegeresebwa ukashanga nawe yarubumbundo mu mbera zo bundo so cyane cyo kibashaba ngo mube professional mukoragane nitwe turi kucyo mu makutakwikiriza cye Olivia ekinte kikwatline n'emitwarize ya polisi n'okushaka ne kwata abantu aba polisi ne bavunanizwa kuranga batwariza abantu omuntu robi yakora enshobi nasigara ine his or her rights must be respected so police takwikirizwa kukwata kuba umuntu akamutera akamukurura ngo abo kuba yakora umushango omujongeje yuagamba itwarebere yo mu kikuromwe ayabe nakuru wo polisi omushongeza abezire zitaka ejekege nshobi yamani kandi tonka polisi tukacujumirira kumwe n'umwijwa ya polisi abo bakakwatwa bavunana go mukoti zitu za polisi twabwo ngo cyukubasika nangwa baka kumwe n'umwijwa je bakabingwa no polisi kandi bagara twaba mukoti yabo rijo so cyo njoyeka mu polisi tekwagira bukorwa bibi tekwagira aba polisi buzahambuki tekwagira aba polisi kwata kubi umuntu waburijo akuba binedende ryabo bino bwabe bwabo umuntu nako yakora umushango yu polisi rwano gumjwera ashimukuzo mukoti kote kabanyo yamuchwera umushango cyo cyo ntijumira kandi nza chaba polisi ba ruizi kurango bakwataje abantu ba respecting the rights zabo kandi babahereza operezo groups nangwa tuburengero ijoba yonka no hakwa Uganda no hakwa matemba ga Uganda inshonga z'amataka ziruburahamu kandi amataka gabira amataka abantu barebere ikirunge kibyo mu mataka mwe buri muna Rwanda itaka nshaba ngo aba polisi bona kibari bino kwejensereza omunjonge squadrine n'amataka icyo mwashaka bino shonga z'amataka nyingi nizibaze risibo nemshango te iyo kushanga ngo risibo te shime kuba nigibwa mwapa polisi kongo mshango kwa risibo rwija kuba criminal abo kuba katugere ngo watahumita rya mugenzi wawe atejo no criminal trespass ijo ngo yakuberiye egitake ryo mukoti kandi hati yazara omushango so echo cyaiza kuba polisi ne bunanizo kureba ngo omushango gwitaka kandi gwazara emishango endijo obwa kuchenjera mwena natekwa kwatu watahumita ryo muntu wa wibitaka ryo muntu echo polisi tekachitrelisho konga kandi aba polisi nabo tubashaba ngo bino kwataje abantu kandi bino kurangwa enshongezo z'amataka zacondozibwa omburyo bwazo bakoresha ubukiko bw'umararo ubukiko bwa LC hasi aroza LC2 LC3 aro district committees hati polisi omshango wabutaha mota wamanya ngo enshongezo zikagenda zita ninga itakaneriyo sasho kandi bujuzo bukumara then kote kabona kusharama polisi tiye kusharama so mwana ba polisi bari kugutaswe mshango y'amataka kandi cyagira ngo hagire cyabaho bari ko abantu babatwarizo mu mazima no mburinganiza inshongezo za gonjorwaje hatari umuntu kunyegereza kandi gambira nti polisi mu mugwayi no kucyondoza ekatsindika fayirezi wo muhaba wa government umuhaba wa government yayiza kugamba tego hariho umushango umuntu yagwinjiramo akakwatwa akatwarwa ngahi omukoti
hata mshaka kweza kuruzo mkoti ito polisi ngwagwa ariko mukono yitu mwene tuwena poti uyapata nasi konka hata ukana polisi netacho kunaniza gwegwa yakukora yatwara umuntu mukoti hata kandi ibintu babyazo mbaramuzi so kuchegwa kumushangu nkwaso kutargara polisi ko polisi nje kwa yakorogwayo yacondoza umuntu yatwara umukoti mwene hivyo ni injira bana bukorwa hoza poti yetara polisi mbese polisi mukako polisi kakorogwayo yacondoza umushangu gwazo mukoti konga kwa imyaka 2 na mushangu mutaka chuga so polisi abo mbana mucenga kumuniye ku retere mushangu yache You were the one in Stand up. One, two, three, Marco. Stand still. Morning, sir. This region, they are 84 in number. They are male and female. All DPCs are present. They are bosses. They are ready for your to serve. You can take your seats.